Juara 2 Arumi Askana Ranifa, jumlah nilai 1060, rata 96,36. Juara 3 Muhammad Fat Atif, jumlah nilai 1060, rata 96,36. Kelas 6 Ibnu Sina, juara 1 Harik Atala Asyada, jumlah nilai 1078, rata 98,00. Juara 2 Nadira Almira Fetri, jumlah nilai 1077, rata 97,91. Juara 3 Di Agus Rafasya Al-Ishraq, jumlah nilai 1062, rata 96,55. Kelas 6 Al-Farabi, juara 1 Alfi Fahmi Fiddin, jumlah nilai 1086, rata 98,73. Juara 2 Muhammad Al-Fatih, jumlah nilai 1084, rata 98,55. Juara 3 Raisa Anidia Megima, jumlah nilai 1079, rata 98,09. Kelas 6 Al-Hawarizmi, juara 1 Nurul Aulia Rahma, jumlah nilai 1083, rata 98,45. Juara 2 Muhammad Fakih Hifzul Alim, jumlah nilai 1082, rata 98,36. Juara 3 Sabrina Fayi Ariba, jumlah nilai 1078, rata 98,00. Kelas 6 Al-Hindi, juara 1 Muhammad Al-Fatih Khalid Atala, jumlah nilai 1082, rata 98,36. Juara 2 Kansa Amira Salsabila, jumlah nilai 1071, rata 97,36. Juara 3 Muhammad Ihsan Syakir, jumlah nilai 1068, rata 97,09. Silakan anak-anak juara level 6 untuk naik ke atas panggung. Alhamdulillah. Dipersilakan yang terhormat Ustaz Zakiuddin SPD untuk memberikan penghargaan.